Labaqhubi ke betitututu balapha ke eveni laseSwatini labaqhamuka ke etinhlanganweni ke letehlukahlukene babona ke kufanele ukuthi babuye ke bahlangane babe munye kude ke batakwati ukuthi ke baphose ke litshe ke ezivaneni kubuke labo ke labaswele lapha ke eveni laKangwane. Namuhla ke labaqhubi betitututu bebekade ke bavakashele lona ke libandla le Preach the Word International Ministries lelapha ke elutselutse kuyawunikela ngakho ke kudla naletinye ke tishwana kubuke bokhewana baloke leli bandla kulandzela ukuthi leli bandla leli liphekela bona ke bantwana bendlunkulu ngemgcibelo nangelisondvo. In terms of the criteria yokuthi site la ngawuthi sekwesibili sita lana saqala last year ngayena October, I think it was the 4th of October last year, lapho make umfundisi wala ekhaya wasithinza wathi senginane insinza betshatha abantwana sebanenge angisakhona ukuthi ngibaphekele kahle, so sase siyeda ke last year sabaniketa lokho lokuncane, so sibuye ukuthi ke nalamuhla asiphindze sibuye khona la ekhaya ngoba solo sagcina kulonyaka lophelile lokuthi sitobapha. Otherwise siyaye sibuke nje ngetidzingo ukuthi ngibani locelile ukuthi ma-bikers nginanasi simo sebantfwana noma leso simo ukuthi manje nje ningiside. So sibonga nje ukuthi noma emabhizinisi alabaningi even within the biking community bekangasiko la chubeke kahle ngalesimo se-COVID, but bakhonile sibafake esandla ekekeni baphe bakhiphe lokho lokuncane bathenge lokho labakuthengile. Siyabonga nje ukuthi vele ukuthi awukhona ukuthi bachube njengoba ubona nje lokuningi lana kukudla lokunye kuma-tin staff kutawukhona lokuthi kuba last isikhathi lesicishe sibasizanyanya. Umbhishobhi waleli bandla Dora Mabuza uthi teke bona ke balibandla bayabonga kakhulu ukuthi simakatsi asebenzise bona ke labaqhubi betitututu kuthi ke bede ke batawunikela ngakho ke kudla kulo leli bandla kuthi ke batawuchubeka nenkonzo yokuphekela bona ke bantwana bendlunkulu lebantwana ke belibandla. Ngicela nje ukuthi ngisho ukuthi akusumsebenzi wemuntu lo bazalwane, ngumsebenzi waNkulunkulu. uNkulunkulu ngendlela athembeke ngayo uthi uNkulunkulu sebenza kuqala nje wena umsebenzi ngase ngiyafika mina ngiyacedzela lokho nalokuqalile. Ngicela nje kubonga kakhulu lokuthi labo abakwendawo bema-bikers balingisa livi la uNkulunkulu lelithi ngangilambile weta wena wangipha kudla batowuphake bantwana lokuthi labalambile akusibo labantwana uNkulunkulu olambile, so benda ke umsebenzi waNkulunkulu. Ngithi nje ngicela kubonga kakhulu nakulabanye bende njalo ngoba la ngaphandle nalesimo se-COVID sisilimete kakhulu bazalwane. La ebandleni nje bebadla once ngelisonto kuphela, but nyalo sebadla ngemgcibelo baphindze futhi badle nangelisonto. Labaqhubi betitutu bathi batachubeka bende lo msebenzi wokunikela ngoba bayabona ukuthi siningi kakhulu kwesidingo sokuthi kunikelwe ngakho ukudla nalokunye ke lokuhlukile kubo ke bantu ke labadzingile. Ethi Ntsabende Msakato iMaswati Channel, ngingGary Carlos ngiselutse.